Tê zanîn rojnamegerî û ragihandin ew neynika gorewşa civakê diveguhêze û rojnamevan xwe terxan dike ji bo doza mirovatiyê û rûnîkirina rastiyê. Ragihandina Kurdî li Kurdistana Sûriyê bi dehê salan rastî astengî û binpêkirinê tê û rojnamevan jî rastî eşkence û binçavkirin û nefîkirinê tê ta wekû îro. Sernivîserê govara dengê me wiha rewşa ragihandinê li Kurdistana Sûriyê anî ziman. روشا راگاهاندن دو کردستان سوریه البری شورش جواکان حمید زانن دهات بن پیکرن جلای حکومت بعثیه یا فاشیسته و نهاجی بشی شورش هیوین و هبین ام بگهن راگاهاندن آزاد ام آزاد بن و ام کارم دنگه خو بگهن جهان لی مخابن خرابتر بیش برینها راگاهاندن تیب بن پیکرن وک بون نمونه که خویاج عالم همیش کاره روزنامه‌وانتن اشکنجه کردن بنچافکردن اوفیسن راگاهاندنیتن شوتاندن افتشتکی مترسیده و روشا راگاهاندن کرد سوری اوه روشنبیرک دبیجه راگاهاندنا کردی به شێوەیەکی نەرینی di nava civakê de tê bikar anîn û rexneyên tund li dijî çalakvanê ragihandinê kir û got Kurd bi awakî negatif medya civakî bikartînin. تشتي قوم بديت مثلا راجهاندني دو كسيجو وكذا براجهاندني درابن صحفي يعني از بيجم قال كي يجي زعيف بدوراوانا قال لك زعيف وتشكرنجي از تحسها بهتر مثلا احقادا بهتر چاند ناف تشكا مثلا قام شلودا وبو مثلا كي رابو خست صحفي كي رابو خست كسكي جوج صحافي فهمتك او كسانا بهتري دوري صحافي بدوري اخلاقياتي في مهنه هاجي بون براستي نزانم هكا افتشتي هنا مسيس بينا مسيس بي ام نزانم بس حملاتي صار مجالي تواصل اجتماعي صار فيسبوك وانا بهتر مثلا اشاعاتها بهتر هاتن قرانتن ji destpêka şoreşa Sûriyê bi deha rûdawên li dijî ragihandin û rojnamevanên Kurd hatine encamdan û gef û fişar li ser azadiya ragihandina Kurdî li Kurdistana Sûriyê ta wekû îro têne xwarin. Ev yek jî nîşana berdewamiya sîstema darê zorê goneha li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê tê meşandin. İsmail Alî Ark